Taban bana ba kgoši ke Sepedi Quiz Challenge le mang? Ke Farrington Malepe. Farrington Malepe. Ge motho wa go hlola ka Sepedi re malafa ka eng? Re ka mo alafa ka lengana. Lengana. Tango. And then ge ngwana a na le dinokolwane re malafa ka eng? Re ka monusha konofola. Wa Europa ba konofola ne se go ka mogaranya ka Sepedi. Re ka monushwa khudu e la le bone. Wa itseba? Khudu ya le bone ke efe? Re se sengwe ra se epa kua nageng so seno ba ntšhuthwana so ba re ke khudu ya le bone wa se epa ka mo fase then wa se inela sa treka then la monosha sona. A re go fe wena ke tsebenya go tlonrute sona. Okay, jela jo mabele pele botlo bela bo ba le motapa o montsho ra o je ba o bitšeng go se no bela ra pele motapa wa gona re bitšeng ke lesheleba and then ka mogana ge re firitše ka lesheleba ke inyela re e fane lekgogo ge re short ke moroko a o tla le tšere gona go kgaya bon mphe seema ka legotlo a di a tšhaba ke le mo TV. Mphe seema ka monna monna ke selepo lala a dingwile e ra goreng ino ra gore monna wa naba a ka tshela mafata. ke efe papadi tšela re go tšeng ka tšona o e gopolago ya kgale? Ke gopola Diane ye nngwe ke gopola dibeke o tseba nonwane efe? nonwane ke leng ke tlane le yone ke karabo ke karabo e bona yane ke go fa yone. So o tseba serata sa geno sa Malepe ka nyane ne rena ba ga Malepe re ba tlokwa ba mamphela batho ba go bea betladi ba mmamorela mahlatsi bofula kolobe ba re yo bofula go bokgomo le bo motho nna re batho ba bokgomo tshehla ba re kgomo tshehla ga ena maswi maswi a ile le mmala shakeng ba pele a re go botše one ka Limpopo. So mo Limpopo ke kae mo e le gore baeti ba ka etela gona like di-tourist o tseba lefelo lefe? Dipleke tša go swana le bo ba re ke eng pleke elana Bela okay gape ke kae a re go leba mogalaši o leboga nna tanko tata e ra re šala gabotse.